Dobar dan. Sad ćemo snimati moje biljke. Pavlovnija. Najbolji hibridi za drvni prirast. Hibrid 9501, Shantung 9503. Ima elongate. Ovdje ima možda oko 600-700 komada. Sadnja odrasala je prije mjesec dana. Etapno. Danas je 25. jul. Danas imamo neku tementosu malo da posadimo, koja više ne može da čeka. Odlična da sad. Evo. A ćemo snimati malo. Znači biljke od skoro pola metra. Znači vrhunskog korena. Znači koren izuzetno. Odgajana žilava jaka biljka. cm baš. Imamo tačkice po stablu. To je odlika zdrave biljke. Vrhunska. Znači prolazi kroz kesu na rupice. Plače za zemljom da se rasadi. Imam brdo biljke, ovdje neke nove tementose. To je ta biljka. Pozdrav, Krečko, Požega.